Adda dagiti banag nga di mo masarita uray kadagiti amum. Ngem ditoy ti masakbayan Ilocano Radio Drama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna ana banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag. I-share ti kwento mo, uray basit. Sino di kasarsaritam abigbig at di taparaangan di siyang? Kadya manugang mo ni Melba. Nay, apay, papanan na nakasapsapa. Mapan ka no makilabay dyan da Mrs. Lopez. Ay kaasip ay dyan manugang ta. Kasanaw katkas na mo ti aramid dyan na laing anak mo. Kanayon mabartot tunggal malpas ti trabaho da iti construction. Apay, saan ka taababan-bandog aya? Agtrabaho iti agmalmalam, santo agbartok iti karabian na. Ket berberoken nga tan ati bagi na ti arak, so akas tiyay. Bagbagam to man di anak mo ariyong. Nakababainin ka ni Melba manugang ta. Ay na, ang mga numapapispisak pa inusak timang kasao. Sapay peloso po kun natangken ti ulo di anak mo. Hisapay lakuma ta saan to mauma di asawa na. Inton kwan pinanawan ni Melba. Hey, gongguna na ano kasta ti aramidan ni Melba. Maganab na gapoy ti kinatangkan ti ulo na. Ayan ni tatang mo, boy. At dapat iti silita ka ni nanang apong. Saan pa bimangon? Katno aldawan. Apay, saan ba pa nagtrabaho? Tsaka mo apong. Apong, nakita yung ka din ni nanang. Awan magnaminan dito itay nakaring kami kanadin ko. Nasa parimwar ti inayo, napanakilabada. Ay, nangan kayo ka din. Un apong, nangan kami kanadin ko. Adamot namin naluto'y tayo na tilamisaan. Makitam, nakaluto pa'y gaya mo ni nanang yaw sakbayan na panakilabada. Ngamjay na laing nga amayaw, nakauldag pa'y laang nga ginggaita. Ang mga nusano mapanagtrabaho apong, nabarbartok nga ni Dirabi. Ay, talagang awan manaknakam day ta amayaw. Imay kayo laang sinuknala, no nangan kayo ngagkabsat. Nalpasan apong. Nala, umalatiwak nga rudan di tabalay. Diyak kaya't akasarita day tamayo tabarurudak. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang kukenkwana. Ay sus, aldaw mo't kaya man. Sapay nagsakit to ulok. Napalalban mi man ngaminan tinaginom kadagiti katrabaho ki Darabe. Ay, itex kulatan na jak makastrak ita. Ayan nga tayo ni Melba. Aslawan mo't dito balay. Dagiti nga tangay obeng. Awan sarap na itakait. Boy, anak! Ayan nyo! Apay ka di tatang! Ayan ni nanang yaw. Awan mo't dito'y balay. Nasapa ka na rimwal ko na ni apong bakit tatang? Napan ka no nakilabada? Apay? Imay dito'y na apong yaw bakit? Itay pa'y atatang? Ngam nakaturog kayo pa'y? Imay nakinitan no nangan kaming kaniadin ko? Kastaya. Sigurado ang makaungot man day jayin Talaga, tatang? Nang runay din amon na nakaturog ka pa ilaang? Sigurado ang nakita na kitinagawid ak idirabi na bartag. Tatang, itimplahan ka diti kape? Saanan boy? Syaklatan.
Ituloy yun ka ni ading mo tararamidan niyo. Dandanimot malpasan ti pa nagsipsipog may timula, tatang. Kay to agay ayaman na, apa man na malpas kayong magsipog. Siya kung ti makamo dito'y balay, tapno saan man ang makaungat ni nanang yaw, inton sumangpay. Pasaray adda, pasaray awan ti trabaho nila kay ko manang Emmy. Sumursurot lang amin kadagiti kumpare na nga agkarkarpintero. No adda trabaho na, ekspektaran mi akanayon ang makainom asumangpet. Iso ano maminsan, kay kayat ko pa yun nga awan trabaho na, tapno saan arumrumwar kat saan amabartek. Talaga ngamin adi na maliklikan ti arak manang. Nairwama kon itikas jay nga aramid na, ngam dagiti katugangak ti kanayon amang babalaw ken kuana, tamakit kita dati sakripisyo, tapno matulungak laeng amangged para iti pamilyami. Agingga iti maysa nga aldaw, Kumari Melba, kunakon kat si kadayta. Oy, Rio, si Kamat Gayam. Makitsandakit ipagpagatang ni Mrs. Lopez. Napanak ngamin nakilaba kadakwada, kat itay nalpasa kon, nakisarita ano mabalin, ipalengkyak kano ida. Ay na, kasi kamat Melba. Kanayong lata nakasta ka. Kaya't mo ka dito sa bali at trabaho. Anya ko maatrabaho. Amumot ajak nakaturpos iti panagadal ko. Loka, sana na masapul tinagadalan. Adam amo kagbirbiro kitag bali na domestic helper di Hong Kong. Ha? Ay, mga no peke mo't a recruiter dayta. Saan? Tama mo unay. Kan adon tinatulungan na niya. Naipaglangan ta nakita ka dito yung market. Iti pa'y kumanga inrekomendar ka. Kaslamayat sa dayta Wala Ngamti kasta kasla kakaasi ka amapan makilablabada, makitrab-trabaho. Apay, di pa'y nagbaliw sa asawam aya. Isulat ta nga isu matlagay Ay na, umanugot ka kitin iti singasing ko. Sana bali nga agpaalila ka iti Hong Kong tadamot sweldom. Nabibit ka pa makaurnong. Gumti bantay mo ti bagim iti kas iti asawam. Nasingpat mo ti asawa, Rio. Amok dayta. Ngam na narugyan ng tinaginom iti arak. Ay sos, dinan amo ti lubong na. Kan may mayat mo tapanawam. Nagtrabaho ka dyan bro, tapno agnakam. Sige, taibagak kan kwa na. Akayat ko talaga ti agtrabaho iti sabali a pagilian para iti masakbayan dagiti anak ko. Tatang, ada ko maiuman ko kada kayo. Anya day tamer ba? Balay, bagamla ang anak ko. Apay, ada problema. Ni ka di manan bone. Huwag ngagpaisaw. Diyak pa'y nakita asimbang pa't manipod itay. Amuyulatan ano narabyan, tatang. Nagiinom damanan. Nang runa kat Sabado ita. Ay, kaano nga't ayang agbaliw da dya taaw. Diyak ka mo, tatang. Nairwamak pa'y kit din
Saan amay papankan kwa na ti ibagak, tatang? Sige, ibagabaon balasang ka. Kaya't ko kumati mapanagtrabaho iji Hong Kong, tatang. Nanang? Anya? Agabrod ka, anak ko. Uwan ko mananang. Adamang tulong kanyak. Rumigat nga minan rumigat ti panagbiag. Sapay awan permanente at trabaho ni Bonnie. Kasano ag high school ton dagiti anak mi. Sigurado adaktakkel ton ti magastos iti panagadalda. Sa bagay, pudno day takunam anak ka. Sapay awan mo't manaknakam jay asawam, makapasuraw. Saan ka nga ta marigatan, Melba? Kaya't nakangata palubusan ni Bonnie. Ay, duldugkit di ani Bonnie no di napalubusan ni Melba. Inalang arodan maipaay ti kasapulan ti pamilya na agkad-kad pailaan. Sa bagay, nasaya at mutkit di anak ko. Tapno agnakam, no iso ti mapanawan kadagiti ubeng. Wan nga raw. Day tamat nga rod ti pampanunutek, nanang. No, sakla may sa balasang kaw. Ala, noon neti mo mapagsayaatan niyaw, aramidam. Pasensya ka lakuman takas ka ni Bonnie nga anak may tinaasawam. Bababain kami kankahan, Belba. Nanang, awan ti rumbang apagbainan nyo. Nagdakkel kayo ket di akatulungan mi Tadamang kita kadagiti anak mi, tunggal awan kami. Iso akampante mo tirik na ka agabrod, nanang. Tatang, taamok nga adda kayo amang kita kadagiti ubing. Di mo pagdanagan dagiti apo ko may Melba. Nasaan mo idabaybayan? Ang pagsaritaan nyo anaimbag ka ni Bonnie day taaplanaw. Basta da kami, awan ti problema, balasang kao. Apay akan lahat ang panunot mo ti umadayo, Melba. Nauma ka din kanyak. Saan, Bonnie? Kaya't ka lang atulungan amanggad para iti masakbayan dagiti anak ta. Pasensya kan kastoy tinaasawam. Awan adal na, isong awan tinatalgad at trabaho na. Saan amay papan iti dayta, Bonnie? Dumakdakkel dagiti anak ta. Dumakdakkel ti gastos. No sa anak nga aggaraw, amangan no saan tanton ama pa eskwela ida. Iso palubusan na kun ama pan iti Hong Kong. Mga numarigatan kanto ijay. Ado ti saan nasayata madamdamag tayo, may papan kadagiti kakailyan tayo mapan iti Hong Kong. Am-am mo ti mangtulong kanyak di agbalin nga amok. Saan da mata kaya ti mangala iti katulong da, asaan ama irekomenda ti am-am mo da. Iso na swerte taada mang irekomenda kanyak. Alangarod kasta ti kayat mo. Nga magandad kay jay nung marigatan ka, agawid ka adagos. Di nakpagdanagan, dakkel ti kaasi ti Diyos. Amok di nakbaybayan. No kasta, umanugot kan? Uwanan Di kagdanag ta siya kung ti makamuka dagiti anak ta. Basta nadam ti bagim no bilang makapan kan ijay Hong Kong, Melba. Talaga matuloy yun amapan iti balasiw tao di manugang tadrisyag. Wen, mapandan iti Manila intun parbangon. Malum ka no ti flight da mapan iti Hong Kong kunana. Nasaya at matno kasta. Kaasay no dalang ditaw. May raman pa'y dagiti ubeng. Barang agnakam tumatan ni Bonnie no mapanawan. Para makita nagawan kita konsensyanan no agbisyo pa'y laang.
Katamo na nga dayo ti asawa na nga agsaksakripisyo para kadakwada. Sana balay ta adata mo't makakita iti aramid na. Pagsayatan na ta si daglang ti balay tayaw. Mabantayan tapay dagiti apo ko ta. Huwag nga rod. Iso nga rod anaturod ni Melba pumanaw. Tamo na nga adata amang bayabay kadagiti ubeng. Mala, sapay la kumata na saya ti pagbanagan ni Melba iti panagabroad na. Tapno may paay na ti biyag akal kalikaguman na para iti pamilya na. Iti ababa sa Rita, nakapanak dito'y Hong Kong manang Emmy. Ada is istrikto dagiti amok, nga madanggayak matket di. Ada dua nga aw-awir ko nga ubing, kat kanayon mat nga awan dagiti amok, ta negosyante da nga agpadpada. Intalak da kanyak dagiti anak da, nang runa no ada business trip da iti sabali a lugar. Da kami laang kadagiti ubing ti mabatbati, iso anaya si daguna yan tiriknada kanyak, banag apakaragsakan matunay dagiti amok. Idi makaipagpatuluda kon iti kwarta iti asawak, dakkal mat tinagbaliwan naman ng saan kanon nga agin inumunay iti arak. Adamat dagiti gundaway a maawis ngam saanan akas iti sigod, iso akampante matan tiriknak dito'y Hong Kong. Kan kanayon mat, aka-video call ko dagiti anak ko. Naglabas pa'y nga rod dagiti aldaw, manang Emmy. Apong, umayak man? Day, apok, apay, rabin nga bimbalatiw kapailaang dito'y balay. Umayak ko madumawat iti makanapong. Mabisbisin kami ni ading ko, itaypay. Naiturog pa yun ni ading tipisin na. Anya, day, apay, awad di tabalay yun ni tatang yaw. Awan apong, itaypay nga urayan mi, ngam di pa simangpot naging kaita. Kunak ban lakit day no da di tabalayaw, tadyak mo't nakita apimanaw itay. Sumipngitan itay kuna na mapandalasarakan di kumpare na apong. Ngam, awan na luto akanan mikan ni ading ko pinanawan na. Napanandan ngay, nagloko da dya taon. Imbalatiw kayo kumandito'y ka ni ading mo itay, apok. Ay pasensya kayo na. Tadyak mo't amo nga awan gayam kaduayo dita. Impagarap mi ngamin ganadin ko no agawid mo't ladagos ni tata nga pong. Ay una yan. Ay tinasaya at boy apok. Agsublikan dita balayo tapno adda kadwa ni ading mo. Mangisagaan akla ang itimakan ay alatiw ko dita balayo. Tapno makapangan kayon nga agkabsat. Nay, abay nga da kayo dito'y balay nanang. Rabin. Amumot gayam arabiin. Nabita lang nga agawid ka. Amumot nga awan ka doon nagiti anak mo dito balayaw. Kan kita aman talangam, nabarbartak ka manan. Anya pa matidagas na ngay, mother.
Napanak lang nagpasyar mo ti siya ti kumpare. Makaumamot namin ti adala nga kanayon dito balay. Nagko na nga may ngagyan kalaang ditoy. Agbiro ka iti trabaho. Manipod nagabrod ni Melba. Saan ka mutan nagtrabaho, Apolos? Kasta mo ti kayat ni Melba. Asikas magkano dagiti ubeng. Di saan ako nagtrabaho. Ha? Awan mo ti parikot, tada mo ti patpatulod na kwartami. Kasano kayo ang makaurnong adagos no kasta ti panagrasrason mo? Imbes at ulungam di asawam, ngam iruruman mo mat. Jak lang aruden agidardarom, tunggal umawag. Tapno di na mo arinog yamanan di sigod ga aramid mo. Di pa ilang kumangarad agawad. Tapno anya. Tapno agmiminulagat kayo ditoy. Di ka lamabain iji asawam. Iso ti agpurpur sige ka agurnong para iti masakbayan dagiti anak yaw. Ne? Agawin kayo kit din nanang tanay. Rabain. Sermon kayo la sermon. Agawin kayo ta maturong kakamutayin. Papanan nyo, tatang? Adala si Kaswag boy. Sana bali tagsubliak mo't ladagos. Ang mga numabayagan kayo manan nga agawit, tatang? Saan? Di ka kadiagdanag anak ko. Awan namin kadwami ka ni adin ko, tatang. Sana bali, taadamot ladaapong yu di tabalayda. Saan da kayo baybayan? Tatang? Mala, mapanakon. Tapno makasubliak kadagos anak ko. Di kay agsulsulpon kani ading mo. Ayam nga dagiti apom di siyang. Pinaturog kun adita silid. Kasanaw kat di butla sumagputan dyan alay nga amada. Ay talagang awanan ba inday dyan nga anak mo? Rinabi na kasta ti aramid na. Kasanaw no awan tamang kita kadagiti anak na. Di pa'y nakakaasidan. Mamin abagbagaa ngam talaga naturturay ti araken ko ana. Kasanaw no maamuan ni Melba day tangar aramiden na. Naimbag ko na tatunggal umawag ni Melba kat masungbatan na. Iso Apolos nga awan pamalpalatpatan ni Melba ang nagsublimanan iti sigod abisyo na. Santolag na kumda sa tao no adan napasamak kan kwa na. Sapay puro ereng dagiti kakadwana. Ay nanap na palan naman ngatan. Dandanin to mga tirabay. Makapuyat tagor oray kon kuana. Makapadanag paikit di ko na maaaryong. Ngarod Ti nasaya at di siyang maturog kan. Ta siya kung ti mga oray kon ni Bonay. Inakagtimpla iti kapay. Tapno sanak ngagtuglap ang mga oray kon kuana. Talaga saan ang nagawid ni Boni idirabe ay Aryaw? Saan nga ro di siyang? Sapay kalablabas ni pari Tonyaw kat imbaga nang agdinamag kanunga da disgrasya na pasamak iti kabangibang nga ilay dirabay. Damag na kano kakalugaran tayo dagiti na disgrasya. Anya, ay Diyos ko, sapay saan ang nagawid ni Boni? Madanagan akpaykit din. Di nasayaat, mapanak man makidamag dita barangay haul.
tao ray sakit matantanagan akmait. Inayad na tayong apaw, ada bone, dagitin na disgrasya. Ni Nanang Matyo mawawag. Apay na ta. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat. Melba, anak ko. Saan ka kumamakbakla at hindi pa na magkukon ka? Apay, Nanang. Adda ka din napasamak? Di, buli, anak ko. Nadisgrasya na. Kat delikado, di ka sasaan na. Anya? Ada ita iti ospital ti asawam. Ada mo ta di jay ni tatang mo. Diyos ko, kasano ang napasamak day tananang? Asino ti kadwana na disgrasya? Nagiti barkada na anak ko. Pasensya ka, no saan mi nga impagpakaamukan ka. Ada payagan nga insubli ni Bune, ti sigod abisyo na. Kanayon amabartag, akadwana nagiti barkada na. Nabarbartag na kanuan na panijay kabang ibang nga ilay. Nadungpar dyan naglugaanan na tricycle. Pimbosay di may sa akadwana. Naka-ospital ba't na Bune, ngam delikado di kasasaan na. Diyos ko, anyamot na ni Buni. Kitaam na makaawit ka, anak ko. Talaga mariribukan kami kanitatang mo. Saan mi nga mo? No anya ti aramidan may. Sige, Nanang. Ika gumakdag pa kada iti amok. Taagawid ang adagos ti ta Pilipinas. Kumusta ni Bonnie? Nakalasatan ito pagkad anak kao. Masapulapot din dati may saasakan at iso ti napakaruan iti pan nakadisgrasya na. Tatang. Melba, balasang kao. Diyak ka mo akas taman gaya man ter aramidan na tatang. Tunggal makasarita iti telepono. Kaslawan mo ti madingar aramidan na. Medyo nabayagla ang ajak na kaawag. Nagbakasyon kami kadagiti amok. May sumot lagay ang maka dagito'y kalabas. Rinabi nga agawid anabarbartag. Amo na gaya masaan ka makaawag. Kunak no nagbaliwan. Nagsaya at tisaritaan mi tunggal umawagak. Gaya, adda madingar aramidan na. Kasanungay dagiti anak ko no kanayon nga awan tatang. Di balay ati pangpanganan ken pagturturugan dagiti apo ko may. Tasaan ba't ngay palobos ni Nanang yaw nga awan kadwada iti balay yaw. Una yan. Anya nga tati reaksyon na. Inton maamuan na naputo doon ti may saasakan na. Nakarkaron to na sana makatrabaho tatang. Day takot nga rod anak kao. Nakakaasi ka di balasiw tao nga agtrab-trabaho. Ita problema pa iti impaikin ka ni Bonnie. Sigurado adakkel ti magastos dito ospital anak kao. Anya iti maramidan tayo tatang.
Alangan mo tabaybayan tayo. Kapilitan nga usarot tinaurnong ko iti panagtalinaad ko iti Hong Kong. Tapno maagasan laang ni Bonnie. Kat sapay ko mataagbalin eleksyon kan kwa na dahi ka napasamak. Nasakit. Nga masapol nga aklunan na tibunga ti inaramid na. Welcome kabsat, adda aramid ti pusom kengkwana, titi masakbayan Ilocano radio drama. Daytoy titi masakbayan pag naay dagiti kwento nga agtignay ti pusom. Comment mo ditoy baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti may sakada kayo ti mapagsaritaan. Kaawawid mo't ni natoy anak kao. Wen tatang, naimbagarod ta nagawi din. Masapak pa asumra kiti trabaho kinton bigat. Jak kayat ti mapuyat. Talagang agsinsin no blat daken ni Pedray nga may mangsarsarong karken ka. Wen nga rod tatang, imbagak lang arodan kadakwada nga awan pa'y panggap ko ama kinobyo. Na, apay kumangay nga awan pa'y. Apay, kayat mo ti agbakbakit abalasan? Kayat ko pa'y nga ipamaysa ti trabaho tatang. Istorbo lang ti maadan iti nobyo. Tita, anak ko, panawanan tapno makinobyo kamatan. Kalpasan na, di makiasawa kan taon. Apay tatang, nauma kayo namang kitkita iti rupak dito balay? Tadagdagan dak pa yan ang makiasawa. Saan mo't nga iti kasta, tita, anak ko? Nga may mayat mo't laeng ano agsimpa ka kuman. Lumakay kan bumakit kamin kan ni nanang mau. Asin nun to nga iti kadwam no awan kamin taon no di mo mo't kayat ti makiasawa. Madanon tulat tatatang. Basta diyak kayat ti agapura. Amok nga agpadaan na singpat dagiti dua nga umay mangsarsarong karken ka, tita. Imposible mo't ang awan mapilim kadakwada. Kas na ko nakon, madanon to dayta, tatang. Pay nga minaya apilitam ang makinobyo di anak mo, no di na paybot kayat. Kaanon to ang makinobyo? Entun awanan ti edad na iti kalendaryaw. Saan ba't siguro? Ang mga no di na pay nasarakan ba't ati na magpitik iti puso na. Ay apaw, kat no agpadamot anataknan kung mapagpiaran dagitay doa sumarsarong karditaw. Di may sa kadakwadan ati pilyan na. Kat urayam ano asinon to ti pagpitikan ti puso na. Ay apo engga, basta siya, kumpurmi ka dagiti dua ti pilyan na, takas iti nakunakaon, agpadadamot anatak ng alalakay. Sapay ko mga arud tadan to mapili na kadakwada. Bayam, takanayon nakasaritak jay anak mo. Tapno makapili mo ten iti agbalin a nobyo na kadagiti dua nga agar-aram kan kuana. Ingga bakad at na istorya ka nang naiparian na may papan ka dagiti dua nga umay agar-aram ka ni tita nga anak ta. Apay, anya day taya. Sa bali matgayam ti relihim ni Pedray, saan tayo matgayam akapamatyan? Kat, anya ko manukasta. Ay madi no ti pilyan ti anak takip tayo saan tayo akapamatyan. May mayat matlaeng no kapamatsan tayo. Iso akasaritak to ni tita nga anak taeng ka. May mayat matlaeng no ninatoy tipilyan na nga agbalin anobyo na ken agbalin kao nga asawa na. Matula amin mo't nga mo malaklakayan. Na? Bayam, taibagak nga awan laangan tipilyan na kadagiti dua. Si kamot,
Kung terabida kalaunay, basta kay kayat ko ni nataw yung dayjay apidreng. Kat no nagmayat trabaho ni Pedreng, makunapay nga da kabailan da itibiyag. Ay oray pa'y. Basta ibagak ka ni tita, ani nato'y laangan ti aklonan na. Ni natoy ti kaya siya para kanyak tatang? Wen, anak ko. Naimbag ni natoy ta kapamatsan tayo. Sigurado nga awan to ti rumswa ariribok iti nagbautan niyo no iso ti pilyam. Pagkunaan niyo mo tatang? Narigatin anak ko. Amangan nenton agasawa kayon iti saan tayo akapamatsan kat ma-influensyaan na ka. Narigat no mapasamak ti kasta tita. Amangan no mapukaw ton ti karbangam kas asawa na. Ha? Asawa dagos tatang? Kat isumot na talaga ti turungam no makirelasyon ka. Iso nga ibagbaga kon tita anak kao. Tapno awan to ti rumswa aparikaw. Tay kapamatsan tayo ti pilyam. Kat ninatoy dayta anak kao. Gapo iti kinadagulit ni tatang ko, ni ngarod natoy akapamatsan mi ti inaklon ko manang Emmy. Sa bagay, awan matket di ti makunak, tanasing petmet, kan adamat na saya at trabaho na. Kasta unay aragsak ni tatang, tanatungpal ti kayat na, nga aklunag kadagiti dua nga agar-aram kanyak. Iti saan ang nagbayag, na tinong ngarod ti kasarmi, tada kami kat ngarudan iti umno nga edad. Kinidaw nga rod ni tatang nga iti balay mi matlaang ti pagnaadan mi, taduddudwada kat ngarudan kaninanang ijay. Ay, nagapwam. Itakalaang asumangpat. Napanak man nakiuraga, Engka. Piala malanitan matibuksit inton madamdama. Kastaya. Dagiti agasawa, awan da kadipay. Awan da pay. Mapanpay sukunan ni natoy ni tita iti pagtrab-trabahuan na. Sige nga raw tasak man ta aglotaw. Para manak man tay manugang ta iti naimas amasida. Na, unay yan. Talaga kay kayat mo unay di manugang ta. Siyempre, aing ka. Kapamatyan ko naman. Iso nga awan nga ron ti parikot, bakit? Kan makita mo ta nagsaya at di manugang ta. Sardang aman nga ibagbagaday ta kapamatyan. Unay kan aya. Tala, sapay ko ba? Ta saan tong agbaliw day ta impat patag mo unay ang manugang mo. Kasano nga taday to yun, tita? Nagkisa iti trabador ti pagpapaya ka kumpanya. Daksang gasat na may saak kadag iti naikat. Ha?
Maluglugi da ka nung aminin. Isa masapol nagkisay da iti trabahador. Ngamada ka numot kiti titid da kami maikat No kasta ti mapasamak, talagang arod nga awan ton ti trabaho yo. Awan nga rod. Ngam kasi tinakon-akon. Adamot kit di maalami manipod iti kumpanya. Terikat na, diag sapul to manan iti sa bahala trabaho. Awan maaramidan tanong kasta ti mapasamak. Ay sapay dandani akon aganak. Itapay mo't amaawanan ka iti trabaho. Day tangarod kit. Ang saan na bali? Aramatan tanto pa'y lang at imaalak iti kumpanya no bilang. Saan mo't siguro akas laka na may bus day jay? Sa bagay. Agsapol kantulat tamanan ay ti sa bali at trabaho. Dakdakkel to nga minan ti gastos, tadanton anak ta. Huwag nga rod. Ngam di kagdanag dita. Talagang agsapulak to iti sa bali a pagtrabahwak. Abulan na sipod nagpas ngay ni tita. Ngamdi ba't lang makasapulan iti trabaho ni Natoy? Kat makasapol tulat taa. Apay ayang amin na maganatan ka mutingga. Kasano, kat makitkitak mo takaslawan pa nagpursigi ng agbiro kiti trabaho. Namnamaan nalatan di trabaho ni tita. Apay ngamin aya asikati masikuran. Dinto pa'y agririn ni tita nga anak ta. Si kantulakit din. Agul uli bakla ang dianak ta. Nga marikriknak amarigrigatan beton. Inton sumangpot, adapay anak na nga si kaswan na. Gagangay na dayta, bakit tadang nga rod anak da? Sa nabalay tanimot nato iti agaw-awer tunggal mapan agtrabaho ni tita. Kat, ison ti agtagibalay, tadya anak mo ti marigrigatan nga agsapol iti pagbiagda. Kasla saan anaing kalintagan daytan lakay. Saan man kami na dayta ti pakasikuram inga? Ado lang kami na di mo makitkita. Baybayam ka dilang ida ta problema da daytan nga agasawa. Day, apay asikati manghilablaba ka dagita na ibabad akaus ni baby, tita. Saan ka kanya naman nung ka nagmalmalama nagtrab-trabaho? Saan mat nga mina naigalgal itay ni natoy nanang? Narigat di maurnungan. Kasano nga binabakalaba katagmalmalamot nga awan. Imbati na nga ron kanyak ni baby, tada ka numapan na sarakan nga amuna. Nanang, pinalubusak butlatan tabarang mapanagpatulong ang makabiro kiti trabaho na kunak. Ang maapay ngay nga aging gaita katawan pailaang rabein. Ang ano dapay tayang timbagana sa rakan na nanang. Amuna mo't nga daibati na nga anak yaw. Kan amuna sumangput ka. May bayan yun nanang. Agsakit lang ti ulo tayo amang panunot. Badlaw ka kat kaslaawan panggap na gagsapol iti trabaho. Imimasan na mo tiyag tamtambay. Imbag ko ba no matulungan nakakadagiti na duma trabaho dito. Di na mo't panunutan ti ka ninyo. Tamay may samot ti banga tayo. Kat siyak mo't tiyag lutluto.
Pinanoy-nuyan ngamin ni tatang, nanang, isokas dyan na. Kanayon na nga rod nga ibaga nga okay laang ka nga awan trabaho na kuna ni tatang. May samot dya, ma'am. Konsintiran na mat dya manugang na. Nalalapas ang nga rod ay tanta ginanakabutag. Masapakan tuman na mapanagtrabaho nintun bigat. Manipod na awanan iti trabaho ti asawak, saanan ang nagpursige nagbirok pay iti sabali a panggedan naman ng Emmy. Makitkita amin ni nanang ti aramid na, taag kakabalay kami kat nga rod. Amok nga agtep-tepel laang ni nanang, taamo na abasit pay ni baby. Ngamadlaw ko atunggal makitkita na nga awan ar-aramiden ti asawak kat malukluksaw. Timurad ngamin tinakam ti asawa, gapumatlaeng iti panang panpanoynoy ti amak. Nagtultuloy nga rod ti kasday nga aramid na, aging ga idi saanan ang nakapagteppel ni nanang ko. Apay, papanamanan natoy. Ada nga min saritaan may iti kumparik, nanang. Iso arumwar ka manan. Kasanon ni baby. Kun nakaidalimanag ka din ni Jessie Ledjaw. Mabito lang day tananang. Numasang putanday jay ni tita. Isuntumanan ti mga ramed. Imbis ko mga agina na, tanamdamaan na nga ada ka ang mga ramed. Saan ka kadi amaasyan iti asawam? Nanang. Siya, timaas asyan iti anak ko. Imbis ko mga agtinulong kayo agtrabaho. Saan? Taisula ang matyang trabaho para iti pamilyayaw. Awan pa'y inananan. Tano aggapo iti trabaho na. Agi dalimanag tupay laang no sumangpot nito'y balay. Taawan sabot ti aramidem. Agtrabaho ka mo tanatoy. Saan natay mangnam na makalatan ka ni tita nga asawam? Naimatante kasi apa nagsasaom ka ni nataw, Inga. Apay, anya ko matidakas iti imbagak. Ibagbagak laang tipudnaw. Barang makonsensya, di ipatpatag mo unay ang manugang mo. Apay ayang nga minakasta ka. Awan matima dingar aramidan di tao. Anya nga awan. Saan amade, di masansan apumanaw amapan iti ayan dagiti kumpari na. Di na pa'y matulungan nun ni tita dito'y balay. No sumangpad di anak mo, iso pa'y ti mga ramid ka dagiti trabaho, arumbang ko mga inaramid nan, tawad kat nga ron trabaho na. Ay, Inga. Day tangamin kat, iso nga awan baen di manugang mo, tapan panuynuyam. Oray makitkitam ama diti aramid na, di mo pa'y kastigwan. Saan ka di amasyan, di anak mo? Daitan, tinaganab na iti panang tungpal na iti kayat mo. Aninatoy, ti pakiasawaan na. Ay, sakmanan, dakimbasaw. Katwan man, sika tinang dagdag ka ni tita ang makiasawa iti kapamatyam akong kunam. Anya kay ita, rigat ti mapaspasaran di anak mo.
Naimbaglaan data pa'y amang tultulong kadakwada. Banag apag pampanunutan kumamot na di lalaki no adda nunot na Ay, kahit anyang arod itataramidan tangay. Kasaritak ni tita, basapol ang maikan iti pagnakman da dya tao. Iso kasayaatan no lumasin dalaangan tapno agnakam. Anya? Katuan, kita man laang tilaing na. No di na kaya ti agsapol iti trabaho na, iso ti agtagibalay. Agnakam ngatan, no awan ti sa balay, anamnamaan na. Pasensya ka anak ko, ngamday talaangan ti ambok apamuspusan tapno agnakam nila kay mo. Ti lumasin kayon. Nabayagan nga ibagbagak day takan kwa na nanang, ngamdinak matikas kaso. Namnamaan na ngamin nga agnanayon ng ti panagyan mi ditoy. Awan ko ba mo ti parikot anak ko, no ipakita na mo ti panang tulong na ka, uray iti babasit laang awagas, ngamawan ba kaskas day asika ti marigrigatan. Namnamaan na ngamin nga da kayo amang tultulong kada kami nanang. Ngam no lumasin kami, barang makapagpanunot matlaang. Agkad-kad kumamot tirik na, iti dayto yung arabid na kanak ko. Ngam kaano pa'y ngay nga agnakam, no saan amaliksyonan. Di kay agdanag nanang, maawatan kayo. Kaya't kumati na panunot yo, tapno agbaliw moten aging gaan na sapapay. Dala, ikararag tayo asapay ko ba? Tababaan ti kastoy ana panunot tayo, kat agnakam kumamutan. Tapno amu na asangun ti responsibilidad na kada kayo iti anak yo. Na sa pula kapag yanan tayo. Saan unay nga adayo dito'y ayanda nanang? Talaga kada lumasin tayong tita? Saanan nga agbaloy ti pangadang ni nanang? Saanan nato'y? Mababain akong kada nanang. Siguro mo't maawatam ti kayat ko asawan. Pasensya kan tita. Agbaliw akon. Ikagumakon tagsapol iti trabaho. Nabayag ko man nga inaramid mo. Ngam inuray mo pa'y anauman ni nanang iti makitkita na nga aramid mo. Tita. Amumat adi ka dagdagdagan. Kayat ko nga agdisnudo ka kas padre di pamilya. Ngam di ka matpulos nagkutkuti. Di ka agdanag. Aramido kong tirumbag. Kahit agyaman akan ka bakit? Tasaan ka asim mo ko? Ipakitam ti panagbalbaliw mo para kada kami iti anak mo. Saan pa'y anala daw ti amin, natoy? Agpakada kami nanang. Katulitak tikid daw iti pamakawan kadag iti naaramid ko iti kalabas. Lipata mo day jay. Ti kayat ko laang kat mapasayaat kayo. Dumakdakkel ni baby. Iso masapul nga agtinulong kayo nga agasawa. Tapno ba isagana yu ti para iti masakbayan ti anak yu. Ikagumaktag sapul iti trabaho nanang. Kat ikarikasanan na marigatan ni tita iti danak. Saan aga po ta pinalasin kayo, kat saan kami natumulong kada kayo. Nakasagana kami lata tumulong no kasapulan nyo titulong may.
Nang runa ti panang taripato iti apo ko me. Agi amanak nanang, nagsayahat kayo kada kami. Aramidan nyo noon niya ti makapasaya at kada kayo. Kat amok amaawatan nyo ti panggap ko, no apay akayat ko alumasin kayon. Tita, dahito ti sweldo. Tay pinagpletik lang tinaksay dita. Apa niya'y ayawat mo mo't amin kanyak natoy. Wan takas tamot ti rumbang saan ka di. Natoy. Italag ko amin kan ka ti sweldo, tasik anti makaam mo. Kasta ngamin ti rumbang. Siyak ti adigi ti pagtaangan. Siyak nga ro ti manggad para iti pamilyata. Natoy. Agyaman nakta nagbaliw kan anamin pinsan. Tita, pakawanin nak, no nagbalin abagan nak iti kalabas. Ngamkas iti nakunakon, nakaamiris akon. Masapul nga agkagatak para iti masakbayan ta anak ta. Masapul nga igaid ko tagtrabaho, tap na agbalin to anarimat ti masakbayan ti anak ta. Natoy. Saan ka maumang agkid daw iti pamakawan kan ka. Gapo iti pan nakailibay ko iti kalabas, tita. Katsul nitak ti amin ang nagkurangak. Kantangay na talgad matan ti panggadak. Kasayatan siguro nagsardang kan nagtrabaho. Anya? Jaketa kanayon ang mabannog ka, tita. Aywanam langan ti anak ta diti pag-ababangan tayo. Syaklatan ti manggad. Ulitak. Syak ti adigi ti pagtaangan. Siyak nga rod ti rumbang amanggad para kada kayo a pamilyak. Uray adtoy ka IDI abroad wenno ditoy Pinas at dalat ta ti Masakbayan Radyo amang Ted Consuelo ken aramid ti pag-asa. Ti istorya tayo, istorya mo met kabsat. Tatang, inakag-eskwelan. Aganad kay ti panagnam anak ko tanay. Medyo nagalis itatidalan ta nagtudo iti rabi Di kay madanagan tatang. Nabayagan na kasta ti daldalanak tunggal mapanak ag-eskwela. Iso na iruama kun. Amok anak ko. Nga may mayat matlang di aganad ka akanayon Aywan. At iti balon mo. Adapay mo tayo tadyo di kalman tatang. O manayan day jay. Ang mga nodangay kasapulam iti eskwelaan nyo anak ko. Ang mga nodagatangam. Narigat na pagpursito lang ti kwartana. Agyaman na karod no kasta tatang. Sige, mapanak nga rudan. Tadagasag pa ni Aldo. May samot na jagay mo. Ang mga siksi manan amag na dita. Inton kwan na igalisan. Kasjay namin at talaga ni Aldo tatang. Feeling namin kat may sa babae. Iso kasjay at talagan. Ay, malangar anak ko. Ta agrubwatak matin amapan ijay talaw. Nagyaman nak, nakadanan tamot lang diti pagadalan. Aguray ka, Frenny. Punasak pa iti kapitpita ka shoes ko.
Kasanumat ngamin, tila pagpagnaam. Saan ka makapirmi iti may sa pagnaan? Aslakan to lang amin agsalsalang agkinni-kinni. Of course, Frenny. Feeling beauty queen ko naman. Sika talaga. Hoy, anda kayo matgaya man. Itay pangor-orayan kayo Kasano, kat nagbayag mo't amag na to'y kadwa. Ay, nagkalismat kami ni Titalan. Nung ay may galisa ako, di napirdi po iti ala beauty queen, alangak. Di kagdanag, Aldo. Talaga beauty ka mo't latakot. Ay, I know, right? Ay sus, kay kayat naman. Of course. Basta ni Melvin tinangibaga, agpaiso, tadi na mo ti agulbod. Ala, umay kayon. Mapantayo nga rodan iti classroom. Amang numala daw tayo pa Huwag nga, Rod. Alan, mapantayon. Grace, Sabado yung ton bigat. Awan ti sarak tayo. Ada ka di pa pa namin ton bigat? Awan, ijayak lang balay. Ngam numapan ni tatang ijitalon, tulongak tulatan. Mabalin ka diti sumurot? Anya, sumurot ka ijitalon? Sigurado ka? Wen, awan mo't lang taramidak iti balay. Siguradong awan tong mo't lang ni mami ijay, tabi si iti negosyo na. Kasta talaga dagiti babak na akas kada kayo. Makumikom iti negosyo. Ay, manmano kami nga rodan niya kita ka ni mami. Naimbaklangan at adda ni Nana Flora akad kadwak iti balay. Awan pa yun oras kanyak ni mami. Melvin. Manipod pimusay day di daddy. Impamaysan ni mami ti panahon na iti negosyo na. Nalipatan nan nga dak nga anak na. Para matlakan ka ter aramida ni mami, imsan aya. Si kanto matlang tag numariti amin. Pudno. Ngam sa balil at tamat ajag banding kami kumamot sa paminsan ka ni mami. Di na pa'y nga rodan amo na niya ti mapaspasamak kanyak. Naagad adalak pa yun na saanan. Naimbag nga rod, ta saan ka akas ka dagiti anak ti babak nang, ajay la makibarbar ka da ti aramidan da. Jack to aramidan ti kasta Grace. Kat agyaman ak unay tada kayo ko ni Aldo ang nagbali ng kagayim ko. Nga uray marigrigat kami laang. Naragragsak to pa iti biyag yung umsyak. Isa di ka kumamauman o kanayon na kitibalayo tunggal awan ti sarag tayo ha. Wan, awan problema. Nakalukat ti balay mi para kan ka. Umay ka no dito ni Melvin inton bigat. Nay, anyat ko na ditaw. Sumurot ka no di talon no mapantayo. Anya? Amang ano agungot to ti inana no maamuan na akanayon ditaw ni Melvin. Amu tayo ni Madam Betty anak ko. No mabalbalen, di na kayat ama ilalaok kadagiti marigrigat ti anak na. Jack mat mabalin alapdan ni Melvin tatang. Naragragsak ka no dito'y ngam iti ayanda. Isa ano mabalin, kanayon dito'y tunggal awan klase. Ay, sa bagay. Narigat mo't apawilan tayo. Ta kaasimat. Kan maysa, nasingid kayong agayam. Wan tatang, nasingpat ngamin ni Melvin. Kaslasan nga anak ti Baknang. Mapantayo ka di talon inton bigat tatang? Wen, Grace, ta pambarak matin aburasan dagiti bunga tinateng ko iti talang. Agbalon tayo nga tatang. Tapno ijay tayon ton amangal daw. Sigurado maragsakan to unay ni Melvin.
Gayam mi ni Melvin manang Emmy. Bak nang da, ngam kay kayat namat ti makigayam iti kas kada kami amarigrigat. Naragragsak kano iti ayan mi, ngam iti balay da. Kanayon ngamin nga awan ti inana, tamakumikom iti negosyo da, kat dayta ti pagladladingitan unay ni Melvin. Ngam mapukaw amin nga imimpanan na sakit tinakam, tunggal mapan iti balay mi. Isa abaybayan mi latamutan kanitatang. Nagtultuloy latangarod ti panaggagayam mi, uray isun ti pakaungungtan na iti inana. Dapdapan naman ay Melvin. Sapsapulan na kaitay ni Mamem. Apay Nana Flora, ada dito itay ni Mami? Kunak no nasapa na pa ni opisina na. Ay nagsublida iti driver na, tada ka no nalipatan na. Tiya mo na katada ka dito, ita Sabado kat garod ita. Amo na nga awan klasem. Anya nga taramidag dito balay Nana. Awan matapulos ti oras ni Mami kanyak. Pagpasensya amlatan ni Mami, tamakumikom iti negosyo yo, Barok. Kanayon mo't na nakasta manipod pimusay day di daddy. Kasla ti negosyo na langan tinapatag kan kwa na. Saan na pudno day ta, Melvin? Napatag ka kan ni Mami. Kayat ko ngamin ti mapmapan iti Enda Grace, nawan ti klase mi, Nana Flora. Naimbag ijay tanaragsak, huray marigrigat dalaang. Nagmayat ti mapanidji taltalon. Pudno tako ng Barok. Uray na kurapay dalaang. Naragsak na. Takanayon da nga agkakadwa itirigat man wano ginawa. Wanharad Nana. Kuma, kas nilangan ti biyag mi. Tapno kanayon kami mat nagkadwa ka ni Mami. Madanod to day ta Barok. Basta agadal ka na imbag. Sapay dandani ka ng kolehiyo. Ay, nagbiit at talaga ti Aldao. Wan nga rod Nana. Gamdi kag danag, talaga nga igalad ko ti agadal, nga ore awan suporta kanyak ni Mami. Nakariing ka pa'y gaya, Melvin. Rabina. Talaga nga inure kayo, Mami. Nabayagmat nga minin na saan tayo nakapagsarita. Apay, ada ibagam iho. Ay, nabanuga ka talaga. Nagadungamin tinaskan nga si kaswak iji opisina. Apay, nagbakasyon kayo mat ngamin, Mami. At amat dagiti talkan nyo iji opisina. Tapno humakay na kayo mat. Melvin, narigat apanawan iji opisina. Ado ti ka kompetensya ita. Isonas ka na mabantayan na naimbag. Nga ore awanan na pulos ti inanayo, Mami. Awan pa oras yun kanyak. Kanahin latan na tinegosyo ti pakakumikuman nyo. Amo mataparakan ka amin dagiti ngar aramidak iho. Mami, kontento ako niti panagbiag tayo. Sana masapol nga agpabaknang kayo pa'y. Ay, saan mo nga minamaawatan iho? Agam sana bale. Dumtang to ti Aldaw amaawatam, no apay ngar aramidak amin dagitoy. Kat di nakpakadanagan, kabaala kasalwadan ti bagik. Kat sika agadal ka na imbag, adda amin akasapulam. Kat uray anya akurso ti kayat mong tungalaan, mabalin, tada kwarta abus-busem para iti panagadal mo. Franny, at ang matlagayam dito ay itay pasapsapulan ka.
Si kamat gayam, Aldo. Makitam ka diti makit-kita. Ha? Ni Melvin mo tinakatugaw iti bench. Apa di mo asit kan? Palpaliiwak ngamin. Itay payakas lamalmalday. Nakad-adayo ti ayan ti imatang na. Ala, amangan mo damot parikot na. Amuklatan maipapanmandaytan ka ni mami na. Talaga ngamin ang mailiw iti atensyon ni mami na. Ay, kaasimot ni Melvin. Wing nga rin, Frenny. Naimbag ko naman, ta makailiw-liwag tunggal mapmapan, iti balayo. Maragrag saka nakarod ang makakit-kita, tunggal ada iti balay. Nakaragrag saksi ka. Ay, kaasimot ti friend ta, Frenny. Marami din talata ti amin, tapno di na panunutan niya may maysa. Masapol nga di ngayon ta kanayon ti friend ta. Uy, friends, ladies and gentlemen, dandanin ti graduation tayo. Ay na, college tayo ton. Wan nga rod. Melvin, anya nga iti alama kurso. Di ang papada tayo kuma, tapno may samot lang ti pagadalan tayo. Dahit nga rod ti parigot ko. Isa, may mayat ko man umabayag pa iti graduation. Ha? Di mo kaya't tag-kolehiyo tayon ton? Win nga rod, friend. Kinasarita na kami ni Mamik. May papanitalag a kurso. Kanti kayat na. Mapanak ka no itayan ti kabsat na di Amerika tay jaya ko nga agadal. What? Ha? No kasta? Saan ka nga agadal ditoy? Kadam ka din ni Mamim amapan ijay? Saan nga rod, Chris? Itulod na ka na lang. Talaga saan na ka napatagkan ko na? Kaya't nakpay ngaya dayo. Kat tinasakit. Oreda kayo agagayim ko ngayon bilang ko na pamilyak. Mapanawak pa'y. Kasanuak tulangan ijay naawan kayo. Amom, maladingitan kami matlang iti day tangay bagam. Awan maaramidan tayo. Taday tati pagayatan ni Mamim. Ay, friend, may kawa kami ton ni Grace. Oh, how sad naman. Jack kumakayat. Ngam narigat atog nga rin ni Mami. Inton kon, nagtalawak langan. Ay. Day tati saan mo nga aramidan, Melvin? San abale, taparay ti pagsaya at amutlaang ti pampanunutan ni Mamim. Ngam kasla Jack kabalan ti maisina kada kayo agagayim ko. Friend, huray ta kami mo't pampanunutan mi pala ang kini Grace. Malidlidayan kami. Saan ka di, Franny? Ha? Uwin. Pudno timbaga ni Aldo, Melvin. Sigurado maikawa kami to. Tasanda kanton makita pa'y. Iladawan tiliday anariknak iti day di apa nagsasarita mi kada Melvin kan Aldo manang Emmy.
Nang runa idinaamuan mi ti panggap ti ina ni Melvin. Kalpasan nga rod ti graduation mi iti high school, intuludan ni mami na ni Melvin iji Amerika. Uray kasano ti panagkadkad na, saan nga imanugot ti inana asaan amapan iji balasiw taaw. Kasla kami naputedan iti may sa asa kamanang, ta saan kami akompleto nga aggagayam. Naikawa kami unay kan ni Aldo, nang runa unay kanyak. Jakman amumanang takasla nagsakit ti barukong ko, tunggal malagip ko ni Melvin. Pasaray makita nak ti amak nga aglulwa, tunggal malagip ko ti gayam ko. Nagsakit gayam ti mapukawan iti may sa anasingad agayam. Manipod idin, kanayo nak amalmalday, kat saan anailimod dayta iti amak. Amalmalday ka manan, anak ka. Ha? Ay, awan tatang. Di ka makapaglibak, Grace. Amuklatan ni Melvin manan ti pampanunutan. Ay, kumusta nga tamot to ni Melvin, tatang? Madanaga na kamin, nang runak at awan iti danana ti inana. Kat kaslakas tamot la ti sitwasyon na idi at dapay dito'y lugar tayaw. Saan ay anak? Wan tatang, nga makitkita na idi ti inana. Agin na si dagdalaeng. Sana kas ita talaga ang naging nadayudan. Sapay awan tayon amangan andingay kankwana. Ay, dakkel ti kaasi ti Diyos, anak ko. Amo ka di na baybayan ni Melvin. Iso asaan ka unay nga agpampanonaw. Diyak namin maliklikan, tatang. Nang runak at kastoy nga awan klase. Kanayon idi dito'y ni Melvin. Kat makitkitak ang nakaragragsak ang makidupdupong kada tayo. Isa bagay, maawatak ti marikrik na am anak ko. Nabayagan nga gayim kayo ka ni Melvin. Arig na agsilpon dagiti bagis yaw, kastamat ka ni Aldaw. Kalpasan na, kilat nga imadayon ni Melvin. Talaga nasakit, anak ko. Sapay la kumarot, taday tinasayata ka sa saad, tatang. Tarabayan ko mati Diyos sa kanayon. Siyak ngamin ti ad-ada masaksakitan, no makitkitak ti gayam ko amalmalday, tatang. Frenny, awan klase tayo itong bigat. Sa dino di ka at mapapanaan kalpasan ti pan nakimisat ka. Kaslawan ganas kong agpasyar, friend. Mom, saan na kaya't ni Melvin ti kastadjar mo no bilang adda ditoy? Di mo unay pampanunutan di gayam ta. Kasla ngamin sa pulsa-pulak pay laeng. Nang runa no kastoy nga awan klase tayo. Takanayon idi amapan iji balay. Ay, napalalumot ngamin di inana. Di na lang harudan may paayan iti umno nga atensyon ni Melvin. Nakarkaro lakit nga harudan niya dayo na. Di na pa'y pinanunot mo't na niya tirik na, di anak na. Kastan sa amin dagiti daddo mababak nang. Napatpatag ti sanikwada, ngam ti pamilyada. Naibaglaangan ata na singpot nga anak ti gayem ta. No sa bali lang ata, ay na, tsaklaan mo, Frenny. Ang mga no nag-rebel din. At data ngamin akanayon amangan andingay kankwana idi. Iso apulos asaan ang nakapanunot iti may kaniwas. Ay, Frenny. Mariknam ka di, friend.
Kasla ka na yun nga adda kurang, saan ka di? Tumpak. Nang runa, no kakastoy a sitwasyon. Birok-birok ang dalata ni Melvin. No sana naragsak iti abroad, agawid la kuman. Sana kas ka rin ang makaawid dito ni Melvin, friend. Sana kas la kabang-ibang laang nga ili ti paggapuan na. Ay, sa bagay. Ay, amukon. Mapantalangan iti talon nyo inton bigat. Agbalon ta. Takampay iti. At di ni Melvin nakaduwata nga agpiknik. Naglabas ti panawunan niya, Frenny. Makatawin man din tinapalabas. Wan nga rod, kaslasan ana pupuutan ti panaglabas ti Aldaw. Ag second year college tan, Aldo. Ano fa? Ay, kahit kung arudan naguyudin ti Aldaw, tapno makaturupos tan. Talagang excited ako nagtrabaho, Frenny. Uray siyak mo ta. Kaya't kumutan ang matulungan ni Tatang. Kaasimot ngagtaltalon. No kaya't mo di tulungan ta ni Tatang mo, kabayatan nga awan pa'y sirte di eskwela. Kaslalangit at aramidin tayo idadapay dito ni Melvin. Nalagip mo man ang tigayam ta. Kanayon mo't? Kasmutlakan ka Tapno among Frenny, awan ti ka nito ajak malagip, friend ta. No, kumustan? Nagadadal matlaang. No, okay dan ka ni mami na. Ay, talaga nagado, ti saludsod ko. Asaan apulos a masungbatan? Tani Melvin lang ti makasungbat kadagita sa ludsod mo. Huwag nga rod, Frenny. Ay na, erase. Amok nga agliday ka man nen, tayong palagip ko man ng friendship ta. Okay lang. Talaga mo tasan ang mapunas itilagip ta ni Melvin. Isa may mayat matlang akanayon ta amalagip. Tapno kanayon na amakagat ti dila na. Kat malagip na ta a pinanawan na dito'y Pilipinas. Mabitlaang! Asino nga tayo ti sa nga ili? Asino ka? Kumusta kan, Grace? Melvin! Siya nga rod, Grace. Ada akon. Ala! Kaslang jak pala mamati asi kakagpay so dayta. Ala, umunag ka. Agyaman ak, Grace. Sige, agtungo ka. Kinalaat na Di ka mamati nakaawid akon? Kasano nakaawid ka? Saan ayang agad-adal kay di Amerika? Sana ka nag-adal, Grace. Ha? Nagtrabaho ak tapno makailiw-liwag ak. Amo day tatikabsat ni Mami. Ngam din na yung bagbaga ka ni Mamik. Amo na nga na talagang agkad-kad-trik na nga agadal ijay. Kasano ka nga rod nakaawid? Idi nakaorno ako ni Taramatag nga agawid.
Nagpakada ako ni tiikit ko. Ngam saan nga iman nogot aging ga iti di na nakasarita ni mami. Impalawag na ti amin. Imbaga na talaga ajak makakonsentrate ni agadal ijay no adayo ak ni mami. Kat? Di nakbinahibayan ti Diyos. Naawatan mo't ni mami ti amin. Kat iti isasangpot kong dito Pilipinas. Nagkid daw kanya kiti pamakawan ni mami. Gapoy tinaramid na iti kalabas. Kan gapoy iti kinaawan oras na kanyak. Saan la aday ta? Inkarina pa yung agbalbaliw kat mga baruanan kamin. Ay, agyamanak. Kunak no saan tan nga agkita, Melvin? Mabalin ayamat. Da kayo ti kasla pamilyak. Da kayo ti may sapay arason. No apay kinayat ko tinagawid. No apay kinalikagumak. Mailiwak unay kada kayo. Kat, saan tayo nga roden nga agsisina? Saan na pulos? Agin rola kiti pagadalan nyo. Oray delayed ako ni Tiway sa atawan. Okay lang. Tinapatag, agkakadwa tayo manen. Ay na, maragsakan lakit din ni Aldo. Apaman ama-amon na nakaawid kan. Agyaman na kiti Diyos. Tanakaradkad ka nakasangpot iti Pilipinas, Melvin. Maragsakan ak una.